Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geri temaşavanı me heja inşallah. İrodisa bernama Xuda emel ser limece inşallah ki haber edin. Malumu vered Risale-i Nur'da tebek mesele imani ve İslami hene elhamdülillah. Jibervi em dersa hoş Risale-i Nur distinin. Hazreti Üstad Ci Usad Beşe. Dibe eci aynı vekave talebe Risale-i Nur'un o her ro eci dersa o aynı Risale-i Nur vekave distinim. Jibervi van dersa min avvel bu nefsa xu çekiriye. O Risale-i Nur'da es hitaba nefsa xudkum. Unji dixwazim bin haval dersemin unji bi şekli godarya ve nefsi dersi unji bumra karam bikin. Ana bırakı şerif inşallah sözleri bu kayını. 21. söz Mecgodarya Vibkin o hinki mesele ihtiyaca izahatı hebe ez bırakı şerif serbe meselajı inşallah minki haber bildin bırakı şerif keremken 21. sözel ser limecete hinki bu kayını malum ve 21. söz yani Fevzi Çakmak hebiye vakti üstadda o üstad jibuvi hinki nasihata kiriye o pişte ko nasihata le kiriye evi camire gotiye vallahi meş hoşça başa fakat her ro pencerak merul meş ke naqada jiber ko naqada mer pe aciz beş bir yaznigarım meşe devam ekim Hazreti Üstad penc hab iqaza liser nefsa godke o pişte van iqaza be nefsamın ikna bu nefsamın ilzam bu müvi şekli nefsa ko ikna kir van dersad be aynı vakit çavakın nefsamın ikna bin ilzam dibe inşallah ve nefsa ve ikna genç berbi aban dersacı hakikati Kur'an'ına bana nefsa ko ikna ve ilzam dike kerem ke bırakı şerif Bismillahirrahmanirrahim hafta bir işe siha ikazı mehvandı bu devam derse meye ikaza çare o pencem bir rubuhunu inşallah ikaza çaremin ey nefsamına gejo gele bu vazife ibadeti bi encamu bi neticeye usta sual dike acaba bi vazife ibadeti bi neticeye acaba kan netice ücrete utene ecre utene yaka an ücrete uhende kuta aciz dike veya da bi yani ücrete uheye yaji hende te aciz dike halbuki merve ki çend pere bedete an tebde tersandın merve ki inki pere bedete yaji tebde tersandın hatta evari tedede şukulanın o te beş sayıda şukula. Yani bırakın şerif divelerde da hakikati mühim hene. Yani dünyada da insan jibu çıtı şoğulun. Yani demek ki jibu pera o hangi bir terseci, hangi işa dikin yani insan. Mesela merevle tariha insaniyet edinere. Mesela Diyarbakır'da Embebejin Suriye Diyarbakır hene bedena Diyarbakır heye. Ve bedena Diyarbakır merev dinere yani kuvveta insana hatiye çekirin. Demek ki veya mesela hinki re hebune beri demek ki bir insana koleti bir sağla dana şoğlandın insancı tırsağı bir sağla şoğline mesela embejin sedda çini ko avkas direce freye bir sağla demek ki insan bir hükme koleti hatne şoğlandın büyük şekli teknoloji yürü belki aciz ama insan acize fakat insan yani. Çekirine yani demek ki yani insan varın tırsandığını tiştadikin o veya embebejin bir teşviki, bir ücreti, bir maaş disa işa bir kefa xudikin yani. Demek ki limej netice limece çiye veya limece kicmara emir kiriye Hudi Teala emir dike. O netice vi çiye, netice vi inşallah Hudi müjda cenneti daim erif. Yani jibervi yani netice limece kay hendike yani efsistendiyate yani kujber ücret avi, netice avi hendik dibini dilmejnaki veya mesela bejin xode mere tehdit jidike mesela eve kul mejin nekin bi cehennemi xode wan tehdit ke mesela Kur'an'da pır ayeti müjde hene pır ayeti tehdit hene jibervi avana tevvek işi gerek mesela nefsamları veya derse ki ziyade bistine yani ما وسيلة خبرت ده حبت تشتري تشويك أجر أجرته يجي ترساندنا استاذ سؤال ده عجب هذا في أبي نم ميجي أمر كذي تقاجي ناترسه ويحوط تشته أجر وهندك يجي قتنا سؤال ده كجاك لمرر بنجرة بدك يعني عجب هذا في مسافر خانة دنيا ده ابن ميجا جقال بيتي عاجز وفقير استاذ أنا دس بأجرته أجر نميجي دك عجب أجرته نميجي
عجبا دفي مسافر خانه دنيا دا افنميجا جا قلبي تي عاجز فقير قلب ما عاجز فقير جويرا قوت غنايه جا قلبي مره مشي يعني حمو عبادات وعبودات هنا فقط لسريد نميش قلبي مره قوت غنايه ودفي غورا تي هلبد او ببا خانك تا او غورا ما قبر ما او هلبد خانك ما جو غورا ما چار علوي قرتيه چار دوار هي طاريه و دوي داري دا خدا وديا شي يعني ديا ام دوي تركي اشق يعني نور خانيه مالاته شي او يعني لميجا ود محشر دا هر حال دا محكمه تيه هر حال دا محكمه تيه سند برطته بيد محكمه حشري دا محكمه محشر دا سند برطه ماشيه نميجا داري فانا مره سند برطه كي يعني اولو سر بي براس راتا كوريا herkesiye سر يا برات herkes ودر باستبه مجبور امش ودر باستبه يعني اساس فتا نفسيه قويه كو وش النصيحات وعازه كتي نفذ جخوار ناقر جحمو سنه اشتت في يجبو تي جخوار ناقر يعني مثلا في براس راتا هي نفذ جخوار ناقر دبي تمام سرا برات جبو هر انسان هي يعني قاش جخوار ناقر حال بك امش دوره ثارن استاذ بيجكو اولو سروي براس راتا كوريا herkesiye nuru borakate yani serra prat لميش نور براق سرا براسرات يعني قي بنتيجه افان نتيجه عجبه استاذ بنا نتيجه نه وانا اجر ücretine an ücret وي هندك عجبه بنا شو يعني ücret hani شو ما فهمنا كان كيج مره ناب تشويق يعني وصلنا نتيجه اجري فرن شو ما بقد مدى ناب تشويق ناب شوقك نو أو عجوا سلوا شيء يعني وقام مسا عالم وقرآن تشفيتك عز بيغم تشفيتك وبفانرا وقام ما تشفيتك كرن وصدق قلبي ماذا مثلا نام تشفيتك وفانا استاذ قويا ومربي قوي تبتر صاندن يشترى شمبر وعاد بك تجورات خافت يبتر سبك عجوا خاطر قسم بتر صاندن ويجد اجر رفا مد شو ما تصد ماذا شوقك وغيرتنا شكرا عجبا لكن شريف انا حضرت الاستاذ حقيقه الميجي في الميجي وصح خوشك بيجي دمك الميج يعني غذاء قلبي مربى وهواء روحي مربى وجداني مربى لطفي مربى والبيشيا ما هنكي منزل هنا هنكي مال هنا هنكي دراغ هنا تزاني معلوم حضرت الاستاذ دبي الدنيا دا مربى کا ریوی کیه يعني مثلا امتا جا عالم ارواح هاتنا وهاتن الدنيا دا جي سبيتي وداوية جهاني داوية مرف بيرد به بشته به بيربوني مرف دمرد كبا قبر اخو بشته قبره مرف عالم قبره شرط بين برزخ عالم برزخ هي بشته مرف ديسا حشر به مرف راد به خودي مرف ديسا شرط که بشته بيل سر sıra pras sırat eden melek inşallah ehli imana ve her cennete. Yani limeş evan işte kul peşya mehne mesela kabir, berzah, haşir, embejin sırat divan derada tevveki mutlaka fayda ki limeşi heye. Yani kabran merif da demek ki diber ru'nayı ki usa diber lembeki usa hoşik. Evet kabran merif be nurani dibe. Nurdar dibe. O mesela da haşriye da limeş dibe senedu beraat ki mesela embejin bu dünyada mahkeme ka merif hebe merif çağ beraat ki o hangi delili merif senedi merif o gerekçe merif o deste merif da hangi işte usa rasti heben merif çava jüve mahkeme azad dike dibe de ahirete de haşriye da jid be usa o dibe ser prasirateji dibe aynı dibe ka burak mesela dibe hangi پر انسان صالح هنه پر انسان متقی هنه پر انسان اولیاء هنه پر مثلا تاریخ اسلامی دا اوه وکا ربیعت العدویه gibi mesela avan veliye خودی هاتنه دشوه کی دا 1000 رکعت لمیش کرنه هنگی هنه 400 رکعت لمیش کرنه هنگی هنه بالمیج خوی شevlimeja ختمه کی قرآن قداندنه yani demek ki avana zat-ı usa dibe ser prasirate لسر براق کی وسا بن وکا 500,000 سال مسافه النقله کی دقیقه دا بعد ساعات کی دا بعد رو کی دا به وقت بکن yani demek faydalı mece hakikaten pır he yani demek ki dünyada mesela merv mecbur be
Kuam anaş vedere han İstanbul em mecbur bin. O cebame da tişki metine be çen kuruş peri karşılığa merftine be karşılığa merftine be. O merf beyati be o da merv Belengazi hara İstanbul'a çıkan merve şerpeze be çıkan merve perişan be. Ku merv mecbur be hara vedere. Ama mesela em beşin harcılah ki merv hebe peri merv hebe merv teyare ki suar be. Kad aynıya merv khodi ögne be yani mesela Hoydan ne de kumerev haravede çıka başa. Demek ki dünyada limeş aynı vaka harcıra haki usam masine yani. Kumerev şu ahireti hem de kabre da hem de berzahı da hem de haşre da hem de ser pira sıratı tabii ki faydalı mecbur benim yani. Ciberi Hazreti Üstad be eve fayda mazın kujum limeş merev digre. Çuma teşvik ki mazın adete yani. Çuma te usa be aşk şevk limeş naki. O teve suale go yani aşk şevka merva ibadeti giredayı çiye yani merhaba biçi bu aşk-ı şevk dibe Hazreti Üstad hadise ki tefsir dike dibe ceddudu imanekum bi la ilahe illallah Hazreti Peygamber dibe daima bi la ilahe illallah imanahu taze bikin yani drubi çipedhe mesela embecin fanos hene embecin lamba hene tozu dumanu gemar çaval serve usak top dibe nura khun garam bidin derva ve mesela embecin ve gözligamın em bizim roy seçar berçavamın roy seçar jara espakış dikim çima ko espakış ne kim ban toze kul serene nahile ko duri bi benim yani mani dibe perde dibin mani dibin perde yani demek ki günahime gafletame o harabiyeme o nebaşiyeme demek aynı kavan tozane kuvana pır dibin بروحي خو بعقلي خو بوجداني خو بإيماني خو مرب بالشوقة كي مازن قال لما يجبك يعني شو يك جانا مثلا مرب نخوشت كذا كل مرب نخوشت كذا طعمه ده مرب دشة يعني تنيري مثلا نانه كي برخوش مرب بقلاوة كي يوسف خوش تقوى تنيري تطعمه يتنوك كل مرب جيا خواربه çünkü طعمه ده مرب دشة يعني كل مرب نخوشت كذا يعني aynı vaka ve misale مرب بمعنوي كل مرب نخوشت كذا معنى كل مرب نخوشينا معنى شيء yani bir günaha merv manen kunna hoş dikeve ve çağı manevi olarak tama devi merev diçem. Merev jlimece zevka ki mezun nagire. Merev khondina Kur'an'ı merev zevka ki mezun nagire. Merev sohbeti dersi zevka ki lezzeti ki mezun nagire. Demek ki tama devi merev buna ku baş be ku khara ne be mutlaka gerek merev khud dikkat bike li günahu li kharabiya merev muhafaza bike jvana jiber ku tama devi merev ne çe yani yoksa tama devi merev manevi olarak ev hara merev jlimeci lezzeti ki mezun nagire yani. Kerem. Tabii mesela bu sırada mahkemede vesile berada mera çiye kanciya mera mezintaya mera meru zengin meru gani bir tınav vesile ki berada mera yani. De mahkemede çi mera dinher em be şahade mera dinher le delil mera dinher şahade delil mera hebe ve berad bide tünabe karşı mahkemede yani mahkeme adil da herkes eşittir. Herkes aynı fana heven. Yani şahadu delil tünabe كذا بيش بهرجة فايدة ونامينه إلى آخرته مثلا هر وداري إنك هنا دري يا دري قلب متحمز وهذا دري قلب متحمز دان يره لو دري لشهادة مدن هرن لو دري الدليل مدن هرن لو دري شهادة مزن دليل آن مزن شيء المحشري لما يجمع يعني استدام دك مرة كي هديك بسات كاغذ صوص بدأته سد روجا تردا شو خلاندن أول مثال كي دقل خلاف صوص إخوة دبى دركبه مرة كي صوص بدأته بسات كاغذ صوص بدأته سد روجا تدش خلاندن أو بسد روجا تبش خلا أبي بور بش خلا و أما فياج هي كو دكار صوص أخوة خلاف دك صوص أخوة نين شوني تو باعتماد دك يعني احتمال هيك بخلاف إيش دركبه وأمسش باعتماد دكن بس صيد شغلا أم قص صينك أم بيد شغلا جهاد شغلا أم باعتبار دكن قالوا فزاتك قصة احتمال هي خلاف تركيب زاتك قصة عاجز أم باعتماد دكن بس صيد شغلا عجبا أبي خدمته مش أمجير دكن في ذاته هنا شوية خدای تعالى ذاتك شوية قالوا أو ذات خوف الوعد ده حقي وده محالة أبا شو معني خوف الوعد ده حقي وده محالة yani خودی کو تشکی سوز دابه کش سوز خو وگره تشکی وسام محاله yani. صفاته قوية. صفاته قوية yani سوز خو بده بینجی مثلا dünyada da خودی عادله o سوز خو تینجی مثلا مر چه فهمدی که مثلا خودی چابا دایم مرف کو چابا دایم مرف رونایی جدای چابه مرف yani ev ya hakkı çave merve. Ama beş mesela go daye merve
دنگا خود چکریه او جی احتیاجی گویه ام بیش مثلا زمان دایم مرف کم جرد بیشم قوه زائقه نری ریع عردش مرا کریه و که سفره کی وسام مزن yani tabii ki düğe sofraya da her tist zevk ki mazın da zamanı meri. Ama bir mesela mide ki daim mide dinleri rüya ardeş ve mide meracı sekriye sofra ki yani Xudi adil mutlak yani çim mahlukun mevcut ihtiyacı bir çehbe dünyayı da çekiriyor yani sözü o aniyeci sözü gidineci demeli evet bu mesela iman dinin o amele salih dinin dikin Xudi müjdat cennet eşi dayavan jiber ve sözü ki usam mazın Xudi daim meri dünyada meri dünyada sözü tabii ki aniyeci yani eviyece bineci yani de hakkı da خلف الوعد کو خبردانا خو سوزه خونه نجی او محاله yani او ya ne mümküne yani نعم إلهي يعني bu ilahi sıfatı mezene göre خلف الوعد ne ki yani ما خدمته ميجي مشكلة هذيك زاد وصل مزنة كي خلف الوعد حقي وده محالة يعني إمكانسزة ووجدك من الجنة وهديك من السعادة الأبدية يعني جميع جرا نتيجة وشهية ووجدك من الجنة وهديك من السعادة الأبدية جترا سوز بده ده زمانك زف هندكتا ده وظيفة كي پر هندكتا تبدأ خباتي لتوجي خدمت نكي يان بدل صغركي يان بدل يان بدل تنجي نفجوبك وده وعد وده اتحام بك وبخدمت أو حنكي خوابك قيت نافكرك هو تدبر مستحق عذابك جرام وتعذيبك مزن ما شاء الله yani feki imanı Hazreti Üstad bir se cihet adı bece. Dibi mesela sehab feki imanı hene. Sehab feki imanı mazın. Mazın hene. Dibi yek eve dibi mesela rüyeti ilahiye yani cennete da ku hadis yusad bece. Dibi Hazreti Peygamber dibi aleyhissalatu vesselam çağırdı. Hive da un hive dibinim çağırdı khu çıka avkas rona yayu geçe. Aynı vakavi onu cenneti da cemala ilahi bibinin. O pişte ko cemala ilahi di vakti kun hatına va kavme xudu eder da dibe ev kavme ve pır zor ve nasip ki yani. Zar ve ehli ve zor ve nasip ki ev qas ev hoşik be ev qas ev nura ve zede bu be ev qas ev lezzete ki manevi mazın ev jwe huzura xude bigre. Dibe adı dua çiye dibe adı dua dibe cennete. Yani seri hatta beni ciye hoşbune, ciye saadeti, ciye lezzeti, ciye keyfi, ciye şahi, diye cennete o hade, diye cennete de ebediyen, eve cennete ebedemeli. Yani demek ki yek rüyada hade, yek cennete, yek ciddi saadeti ebediye. Saadeti ebedi çiye. Mesela Hazreti Üstad pür hoşik izah edir Risale-i Nur'da maşallah. Diye mesela pür insan hene bedene huda Maka kut cenneti davin ama ruhi khud, kalbi khud, vicdanı khud ve aklı khud dünyayı taşı cennet cehennem medanı. Mesela pır mesela ecnebi, pır ehli dalalet dünyayı da dinleri kasri van, konağı van, arabe van, şahi van, keyf van maşallah tike masitine yani. Ama dünyayı da dinleri pırvi kasta hayata khud kin yani intihar dikin yani. Khudkuşun mesela. Ha demek ki beden avan ve cennetteki manevi da be ama ruhu kalbi van vicdanı van cehenneme ka manevi da ya. Jiber ve dünyada tahammül lakin yani. Ama da ahirette de tişki usahiye mesela merve nava cennette de merve aciz bir be merve beje ya bese ve hayatım artık şey zevkunu astinim dibe tişki usahiye ve derdatine dibe saadeti ebedi yani ebediyen dibe cennette da kad lezzeti merve zevki merve şahiya merve evet ki masit tine be yani merve lezzeti ki zede mazın bigre o merve diye derdacı ebedi be yani jiber bir khode sozi usa daya merve daya ehli imanı o yeki insan ki bu sozi khode ittiham bike bece evya evine deme o vakaku evine devi sistiye o be aciziye limeja hunneke elbette ki nava zamanı hindik da netice ki usamazın Xwedê ew bide ku sistayî ki tê xevê xizmet axwe elbette ki insanê wisa bi cezakî mezin bi elemekî mezin bi azabekî giran ew Xwedî wî teedîb bike wî edeblendirmiş bike yani. Yani ji ber wî hakikaten
ده حدي صادقة هي يعني يكي يقول آخرته ده حسابه لميجا خبده إن شاء الله حساب الدنيا بشكل كي رحت وانجي بده باز دانه هر جنة يعني إن شاء الله. وراني مثلا أستاذ يعني أستاذ في المثال قال خوش دي يعني جبوي مرا تشوف بكي وراني مثلا وي يعني دبيجة الدنيا الدستور الدنيا شيء زمانه قالك دريج ده وجدك فرهندك دي قرتن حالبكي جناب حق شوادك ده زمانك فرهندك ده ام بير روي 24 ساعه دم يك ساعه يجبوني بجد خوازه زمانك فرهندك ده وجدك فرمازن ده استاذ بيجي ذاتك اقوى مزن خلف دعاء نك صوص بدت او تجي خدمت نك بتغنى فكرك هو مستحق عذابك مزن ده عذابك جراند به حقيقه تجي مش مرو يعني وحقيقه تقدر كم مرتبه المستحقي عذاب ده يعني حضرت استاذ بي ابي كل ميج نكد بي خائن دبي حكم خائنة شيء حكم خائنة دبي مردودة خائن شيء خيانة خده هنكي أمانة دائمة دا بيشتامه أموي أمانة ناين بيجي يعني مثلا كو أمانة كبرات تجر قوتن هنكي الجورا هنكي عالم دبي أو أمانة دبي لميجة دبي مثلا هنكي دبي إسلامية هنكي دبي قرآن فقط دبي حقيقة دا جمر فهم دكي كو وجه كي وجه لميجة دلميجة خدا شيء حقيقة مثلا ملف تبك مبؤوس مخلوق موجودة ودلميجة خدا شيء لسر ناوان ملف تبك عبادة وذكر وتسبيح وان تقديم خديتك وجبو ناوان جخديجي آلكارية خوازه مثلا يعني جبر بي أبي كل ميج نكه نب مخصوص نفسه خود ظلم نفسه خود که اصلا ظلمك عظيم ومزن لتبك مخلوق موجودات که يعني لتبك مسلمانات که لتبك عبادات که لتبك حيوانات که لتبك دار وبريات که يعني مثلا دنيري مثلا هاوينا اوان دارا تبك دسته خود تجي فيكيا كرنه o derece destemedikin dibe benim bigrin o şükür bugün mesela döneri var hayvanı masum ciselisi bir hatta ne var edu şoğlun ne ze var gittiğini şire xu takdim emedikin dibe hadi jor afiyet be evan meşe hüngüv döneri sali dozda mehdu şoğlun pişte ku şoğla xu avi hüngüv xu takdim emedikin yani jiber bir meri bu sad dönere bırak şerif de tebbeki aleme da tebbeki dünyada tebbek mahlukun mevcut dinava ibadeteki mazındana خدای وان جبو چی چیکربه جبو چی چیکربه تبقى aynı vakit saate yani santim ki be emriye خدای nakin yani vazife وان çibe uyadikin yani fakat üstad be insan ve hinki mahluk canavar خیجوانه herkes itaate خدای diken yani hiçbir bir evvel itaate خدای nake evvel mecneke tev ne mahsus nefse kul tevek mahluk mevcuda tevek zulüm dike hakaret dike peki de ya de şvarın nakım ya de bir şvarın nakım halbuki de şu sefer ne kadar bir yani yani ne mer teneb bin nefse kul zulüm dike yani tevek mahluk hatta Seydaki Mehbub Khudayb rahmah şab kana vefat giriye de bir roza haşre da de bir mesela hinki insan ko ev hesabı khubdin khode de bir mesela ki davacıya ev hebben ev hakiki khuje bukhazın mesela hinki insanın ev binerin hinki hayvan ketine sıray. Mesela hinki pes, hinki karık, hinki qaz, hinki şami, hinki tutuk. Beş hayra bana kine. Debe ebana ji Xude evamdan haberdane. Evana beşin med dünyayı da zikru tesbih dikir. Ya Rabbi evyaji mişerciye kir xwar o maniye zikru tesbih mi bu? O vijil mejine kir. Xwar zikirne kir. Vijil bu zikirne kir. Emjviya davacine. Yani jiber ve roza mahşere da ne tane insan evan mahluku mevcuda şey evet tabii ki حقي خوش ما بخوازن يعني كو أمل ميج بنكن أما كو أمل ميج بكن أوان حيوانات كو أموان دخون وأمجوان استفادة دكن وانا شكر كي مزم بكن يا ربي تقات باش بكو أفيال من خواج إج مرتبة حيوانات هاد مرتبة إنسانية أسكتم وجود أوي وبيرا مش اللي ميشكس ممنونية كي مسرورية كي كيف كي شاهي كي وسام مزن evet jibkin yani. Yani jiber bir dünyaya da jid ahirete da jid. Em bukhasın hem jim mahlukun mevcuduk em ala kadar evanın memnunun mesrur bin kefu şahiye da bin gerek mutlaka emle mecahub kin yani. Uçan meru mecdi ki mesela bir mahlukat çok var bir adet bir hesabın yani. Eğer meru mecdi ki meru vazife on tesbih olan geçti ki takdim khudede ki o meru mustahak saadet ebedidir yani. Ebedi saadet meru ce mustahaktır. وجا ماشي هناك وزمان حمو تسبيح حيوان نايدتني حمو تسبيح حيوان إنكار ذيك وشاق مستحقي عذابك أبدي بيان. الدنيا دا جترس حبسي
دکاری هری گراندا بسستایی بسستایی دگل دشخوله دو دنیای دا افه گرم برون فهم بکه دو دنیای دا جترس حبسی دکاری هری گراندا بسستایی دگل دشخوله خوف حبسك ابديه من جهنمي ترسا حبسك ابديه من جهنمي جي خدمتك هري خفيف لا جي خدمتك فانا بيجي خفيف لا قي خيرات نادته عجب قاشتر نافع خيرات قاشتر نافع عشق الشوق إيقاظة بنجامين جنبي بخونه إيقاظة بنجامين أي نفس من الدنيا برست يعني أي نفس من الدنيا برحز ذكر قالوا ده عبادتي وانس السايو فتور انتهى قالوا ده عبادتي وان سستایی فتور انته و دنمیجی دا وان کمانی قصور انته جه پربونا شغل دنیاوی تین آنج درد معیشت وقت نبینه سوالا چواتی او کرن تبیشه ای نفس من دنیا پرز گلو ده عبادتي وان سستایی فتور انته وانی او نمیجی تدا فتور تینه تدا تنبلی دکه و دنمیجی ته وان کمانی قصور انته وان دنمیجی قصور دکه وان قصور ده عجبا جه چته جه پربونا شغل دنیاوی تین عجبا إيش الدنيا شغل الدنيا بيبر جويته ويا أنجي درد معيشات يعني بيجيشميا معيشات وقت نابين يعني معيشات تأخذ خافت بوي زار خواج بوي مال خواج خافت تجمير وقت نابينه عجبا جوية وتجي دام ده كجرا جاب ده عجبا تصير جبو دار الدنيا صير جبو داري يعني جبو في الدنيا حتى في داري حتى تمام وقت إخوة تصير دكيكي جبو في داري تزانی کو جعالی قابلیت اخوه ته تو خدان موقعك معلایه هم ده تدریج لازماتیان حیات دنیوی دا جهیل اقتدار اخوه تو نوک چیوک بر مالایه تو نوک چیوک بر مالایه جویا چما تفهم نک کو وظیفه ته اصلی وک حیوانا نه کارو خباته بلکه وک انسان کی براستی جبو حیات الدائمیه حقیقی سعيو ثباته دقال بهواي وان شغلين تي دنيوي قالك جي بتا في علاقة دار ننن بلكي بصورتك فضولي تدو كفر نافا وان دخل نافا هاف شغل مالايانينن تو هاري لازم وأزمي وتيرتك وان إيشي دنيا وشترى جبو دنيا وآخرة لازمة إي أن أزمت تيرتك وقع بحزار صالا عمر تهيا وقع يعني أستاذ في عمر كنا إشي لازم إشي أزم جلك فرة إشي ورا كريم فرة وأم شوادكن وقع بحذر صار العمر التهيئ بمعلومات حارة فضولي وقت دربستك مثلا حلقة دورة زحالي كاتشوانا كيفيات الجنسيوان مريشكن أمريكا كاتشوقاس مازن جرم جنسيوان وها رنجي بوان تشتري وها بقيمته خسيس دربستك ووقت إخوي قيمتاري عزيز گویا جه علم قزمغرافیان گویا جه فن استاتستیکی مرتبه که کمال قزنجته که اگر تو ببیجه وان تشتی من جنمیجو عبادت دگرن و سستاهی ددن من نه وان تشتی نوع فضولین بی قیمتن بلکی کار و شغل ضروری درد معیشتن وان تشتی نوع فضولین بی قیمت چنه وانی دکم بهانه عجبا بهانه چنه وان تشتی دکم بهانه بی قیمت يعني نه أهمية وهي من تكن قيمات يعني تكن بهانة جبوا الميجي عجب بهانة شنو مثلا توب المدا مروقات بينا فان إنسان شو بهانة تكن جبوا الميجي يعني براكي شريف الويدر دا حضرت أستاذ حقيقة أستاذ خوشك بيجا يعني مثلا مرل ماهيته خود نرى الروحي خود نرى الوجداني خود نرى القابليتي خود نرى تشتك نعمة الله خدي دايم مرو لید نره مرو فهم دکه کو اوان قابلیت ها اوان استعداد ها اوان جهازات ها اوان تشتك خدي وان قابلیت دایم مرو نه صرف جبو به دنیاه مثلا حضرت استاد گو مثلا مرو قابلیت خو مثلا مرو حیوانه پر زنگین تره پر وسط دولمنتی تره مقامك ما يسمى مزن هي لكن كمرف صرف مثلا أبان قابلية خوشبو دنيا أوكي مرف ناقيجه وتشفيك أبني برمالا جي مرف ناقيجه مثلا إنسانو أوان حيوانا مرف قياس بك تنيري مثلا جابين مرف الدنيا ده قاس رنك هنا وان تبقي جهف أودك فرق دك وجوان زود استينا
اما حیوان نوسانه حیوان سیاه برنگاد بینن سپی و رش و شین وانا بینن مثلا ام بیشن خود گوگی دائمه dünyaya da çıka denge hene خود tevveki bir goyime tevveki van fark ke zamanı ki daime dünyaya da çıka haberdan hene çıka zaman hene zaman ام بیشن Türkiye Arabi Kürdü Zaza Çerkez çevin yani evi zamanı me tevveki van kara haber bide evi zamanı me dünyaya da çıkas ام بیشن lezzet hene جي تفكي لذته فهمك يعني خدي قابليتك وسادة في زمانه أو مثلا الحيوانات نيري حيوان نفسنا يعني حياة تمام تشكي وسا بسيطة تشكي وسا خفيف خدي قابليتك دايوان يعني تنيري مثلا بوست تكي وسا خوشك دايوان جلك يعني فطري هي جبو جلا ناشغلن روي كيف أونجيه يعني روي مثلا أم بيجنوان تشوي جبني بر مالا ده حبسي حب تني bizim genin bigren tamamen ama insan ne usaya yani demek ki insan mahiyeti bir pır aliye kabiliyeti bir pır mesela mazının hadi pır kabiliyeti cami dahi bir insanı demek ki merul ve kabiliyeta insan dinlere merul ve fıtrata dinlere merul ve zenginliğe ruhi dinlere kabiliyeti dinlere demek ki bir insanı sırf bu dünyaya hadi içine giriyor yani jibuna hayateka ebedi jibuna hayateki daimi içine giriyor o kabiliyeti aşıç bu vidaya yani. Mesela merhum hayvanat nere kabiliyeti van büçükün ama ligora fıtratı van khode van şu bu çiçeği kirbe nere aynı vakit saati ligora van çekirne khode çiğ ligora bir hareket dike yani. Fakat insan ne usaya insan yekcanat kebe gafleti yekcanat kebe dalaleti o hatına koya dünya jibu çiğ ya jibir karabike yani. Jibir ve demek ki ben kabiliyeti me usam mazın jibuna naskirna khodene jibuna itaata khodene. Mesela Hazreti Üstad Usad beje. Demek mesela merev le petehe ki dinere le rengi ve le bina ve le tama ve dinere merev zane khode ve petehe vi jebeşi jibuna ko ambukhun khode çekiriye yani. Ya mesela merev ambejin le nenoke şer veya drane şer dinere merev vücuda ve dinere मेरे जाने खुदे वे नैनो की वान शेरी जबूना क्योंकि हैवान مرنه وان بخو çekiriyor yani van kabiliyet de bu iddia. Fakat bir mesela merhum insan ekibi nere? Mesela merhum insan ne neyno gibi ne dirani bir buna ku hayvana parçalamış ne olsa yani. O mesela merhum fıtrat avi nere? Fıtrat avi ne olsa vahşiye. O kabiliyeti vidnere van kabiliyeti neş buna ve dünyaya. Demek ki le fıtrata insan, le ahvali insan, le vaziyeta insan ki merhum nere? Evi insanı jibuna ahirete khodeyi çekiriye. Bu çahatiye dünyaya, jibuna leme çahatiye dünyaya, bu ibadet hadiye dünyaya, jibuna naskirna khode hatiye dünyaya. Yani ve dünyaya hatiye malzeme ahiret elbedire temindik yani. Bu ve hatiye dünyaya. Mesela Hazreti Üstad misale ki hoşik dibece. Dibe mesela naba sanata o naba madde da hinki khode münasebeta çekiriye yani. Münasebeta. Mesela merul hayvanat nere? Yani degera hayvan, mahiyette hayvan bu maddiye yani değil mi? Mesela embejin bezeki veya embejin bizineki davareki meredbe meredbe buna frotun tane ben 10 kilo goşt eviya yani. Bu goşt evi fiyata öte ortaya yani. Ama mesela insan eki fiyata evi bu goşt evi yani. Goşt evi te xarınlar. Mesela merul hayvan eki nere mesela gübre hayvan bu embejin arda başı. Çerme hayvan, jubuna insana mesela dikün sol, dikün cil, çizanım yani pır tiştap ece çetkin. Ama bizim heriyavi dikün cil mesela, goşt diyor em dikün, şiri em dikün, o şerbeta, neyse dikün dev hakeza. Yani avan hayvana merhaba her sistevan istifade ettik yani. Ama insan bu madde xuna ke 25 kuruş. Goşt diyor ne xarın, çermevi merhaba gara sola çeke. Kayışa çeke, gübravi merini gara bir de arda, çizanım şiri merin ambalaj nake nafrojel marketa, hakeza yani tişkiviye maddi degera vitine. Ama evi insani degera vi insani bu maneviye yani. Evi insani karşı nave khode, karşı emre khode, ku itaat bike, ku ayet becel laqad khalaqnal insane fi ahseni takvim. Ahseni takvim yani melek acı melek derbast ki yani. Be ibadet bu naskirna khode, be zikre khode.
اما کو مرو اطاعت خدا نکه مرو خدا را اسیان بکه دبی اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافلین yani hayvan acı merv set kad bjer da dişe qasi çivige ki kıymeta merv çenabe çünkü hayvan masumun yani tizrara van tane xode van bu çiçeği girbe bu sadık ama insan ne usayık harabi be avan hayvanı harap çıka hene juvan hayvanı harap dupuşkin o marın juvan daha haraptır dibin yani Zübeyir mesela Hazreti Üstad misal gibi hoşik dibece em bejin mesela hinki sanat hani sanat. Mesela em bejin evet berçave yani ve gözlüge bu madde xo naki 25 kuruş. Ama lvedere sanat ekid vedere çekirne sanat bir sanat eviya bir sad bağnoti bir yani. Vesile ditine ya. Vesile ditine ve sad bağnoti. Ve ser kağıt gibi mesela merv resmeki çetke resmeki. Dinleri sanat eki usa hoşik servi çetke mesela kağıt çen kuruşa, o boyağa sereci çen kuruş, en beşin biraz 10 kuruş abi. Fakat dinleri evi resmi ser kağıt $1 milyon adı froşun yani. Eve ku avkas kıymetlenmezin daha evi kağıdı evi boyağa ünine. Liser vi kağıdı sanat aviye yani. Marifet evi sanatkariye ku jipenç kuruşa biriye $1 milyon yani. Hani jiber vi kıymet amesi be ibadete, be naskirna Xodaya. Ku em Xodaya ibadet bikin, em tesbih bikin, em Xodaya naz bikin. Lgora emri ve hareket bikin ev kıymet ama $1 milyon. Yok em lgora nefsa xoharın, lgora şehveta xoharın, lgora hissiyata xoharın. Lgora be emriya xodet ve dünyada hayataki jiyaneki devam bikin ve çağı kıymet ametke 25 kuruş. Hatta da be mesela hinki merve ilmi hesap kirne insan eki bir madde kıymet avi dık alıp sabun diker. Dık alıp sabun. Avkas değersiz, avkas be kıymet. Avkas hassis mahluk geçirdi yani. Ama bir naskirna Xode bir ibadet bir bilmece merviş melek hacı derbast yani. Yani jiber Hazreti Usta Xode jelasi ben. Yani ban derse usa hoşik dibece Risale-i Nur'da hem akle mervi iknaat ki hem kalbi mervi işbat ki hem ruhi mervi zevk ki lezzet ki manevi der ruhi mervi. Xode zane dünyaya da buvan derse ve ki mervi dünyaya da cid cennete da. Avkas mervi lezzet ki mazınç dünyaya cid istine. Fakat buvan dersatine ben. Buvan hakikati Kur'an-ı mervi je istifade neke. Buvan ram meşgul nebe. Merv sultanı dünyayı beji dünyayı da merv zevk ki lezzet ki hoşik nastine yani. Jiber evet dünya hoşi duhaza. Evet duhaza ki dünyayı da je lezzet ki maneviye ziyade bigre dise gerek Risale-i Nur bkhine. Avana hakikati Kur'an'ına. Kur'an ve ezzahane ki avana je tebbe ki van ilacı nava ezzahane dana yani. Jiber em je nehoşin gerek van nehoşine xo bu ilacı Kur'an'ı em yoksa tedavi bikin inşallah. كلام تدور حقيقة يقول ذات أجر تبي شغلة من الدنيا هي اشتغلت بالبهانة هي مرج مجرد بهانة وساسا أو ببرسة وأجر تدبي بيجي فانتشتي مجرد ميجي عبادات الدقرين وساسا هي تدن من لا فانتشتي نواه فزولين بقيمتن إنك إنسان قال لك بهانة خفيف تبيجن شغلة من هي كاري ما هي وساسا أجر تبي بيجي إيمج ميجي دقري إيمج عبادات دور دخل نتشتي هاي ne vantajtın var fuzuliyen, vantajtı sıvıkın, bekimetin, belki de bir, akıllı hiç me ki, bir verecek ki, emiş mevcu ibadeti degre, belki karo şuklin, zaruriye derdi maişetin. Eki bir verecek derdi maişetin meheye, geçim derdiye meheye, hakkı bahana mı viyaye. Sualek aha bir perse, usta cuan adı veçe, nehu, ejiter adı veçem, ku, eğer tu roji beset kuruşu beşukule, o mesela harikaya, eğer tu roji beset kuruşu beşukule, داویه یک وره بجکو وره همه 10 دقیقه و داری بکنه پرلانته کی زمرته کی د قیمت 100 لرای دا د زفت بکه تو جیرا بجه نه از نایمی چونکه جده خورش یومیا من ای ببرینه نفقه من ای کیم بکه چون از بهانه کی ابلهانه هل بد زانه و مثالانه به چند فهم بکه چند فهم بگی برای شریف کرم که yani sanki roje be 100 kuruş bişukole yani yomiyavi roje 100 kuruşa o insana güvaraj merra bibecek hu yani çal kuruş bağnoteki yani bağnoteki evsa çıl kuruş bağnoteki çıl kuruş merve ki güvara bibecek hu wara hema 10 dakika bak roje bitu 4 saate bitu 4 saate berde bitu 4 saate 100 kuruş kazançtaki dese xwat xir ve bitu 4 saate berde wara hema 10 dakika
ویداره بکنه ویداره پاره بکنه فرلانته کی زمرده کی ده قیمت 100 لرایی ده 100 قروش لکه 100 لرا لکه مقابل 100 قروش ایتی 100 لرایی دفت بکه او تجی جیرا بجی نه از نایمی چما از نایمی چون که 10 قروش یومی من ای ببرینه نفقا من ای کیم ببه برو جیرا بهانه که آها خفیف جیرا بجه استاد بشه چون از بهانه که ابلهانه ای من بهانه آها ده بجه اوی امجير من ابطال ابلهن يعني ورنجي تدي في الرز دا جبون نفقه خو الدشخولي اگر نميجا فرس تربك انسان دمك ابو استاد بلا خشيه دش مش بيه اما قام دباخچه کی دا بيه درس ذات کی کو ببي ترزي هاتي بيان کرن سجورا دبيجه ورنجي تدي في الرز دا جبون نفقه خو الدشخوله الرز تري دا ري بخشي خو دا نفقه خو دخافته اگر نمیشه فرد تربک تمام ثمره سعیاته دبا آیدی نفقه کی دنیوی نمهمه به برکت اگر تو وقت استراحت و تنفس خواه جبو راحتی روحی خواه و جبو تنفس قلب خواه جنمیشه را صرف بکه وشاخه دیگه نفقه دنیوی خودم برکت جن نفقه خواه اخروی را و جزاد آخرت را چاوی که مهمه ویسان تو زفت که کو دو حب معدن مانویجی دهری کن اول معدن بخونه معدن اول لما انسان نفا باقي خدا بخفت نبرز خدا بخفت لما جا خو بك هم نفقه خو دنيوي دار دخل بيقول راجي دحم معدن معنوي جبوا اخر دحم معدن بدا سي خو دخل يعني مثلا اصلا يعني لمش يعني نكود بين الدنيا خدنا الشغلين يعني حقيقة هذا مرة يقول ميجا خد كه الشغل مرة الدنيوي جي بيقول ميجا مرة بين عبادة يعني شوا مثلا أم بيجن دقندا دا سيتلكي شير شوا هذا عندكن أم بيجن كيف تيجي ماست دافجن نافي أوي سيتل تبدأ كده بين ماست يعني حزت أستاذ وصاد ديك يعني مرة مثلا لميجا خبك شغل مرة الدنيوي جي تبك بوسيلة كخوش نوراني تبك بين عبادة يعني o madeni maneviye mazıcı mervje digre. Çavan hala mesela kelam kevan madena evvel çok az dar nebatin te li xwadeti kirine de nav rezi xwada çi çiçek dar dibin çi meyve dar dibin bi niyete xweş tu jî tesbihata wan ra hissedar. Maşallah maşallah. Yani Hazreti Üstad embejin van dara dibe durube melek aban xaçava dibe mesela hadisi da dibe ki melek hene çil serivan hene çil serivan her seri gida embejin çil zamanı van hene her zamanı gida çil tesbihu zikrat dibe evi aynı durube van dara bandı yani mesela kokeki embejin çıkat pel kolanç dertin juya çıkanza pel dertin dibe vakti ku baki derti her peleki dibe vaka ku aynen vaka zakir ki diben hu zikir dikin tesbih dikin yani xışa van dibe eve yani dibe be hale xu be vaziyeta xu be mahsusiyeta xu dibe zikru tesbih dikin yani jiber bir yeki kulmeş bike mesela emi beşin bahçıvane bahçıvi he darivi hene berivi hene dibe dvi bahçı da avan dara çıka zikru tesbih dikin evya bil fiil dibe ortak zikru tesbihi van dara tevveki. Yani jiber bir yeki kulmeş bike vaka hazine gibi bine yani. Aynen. Yani şuglaviya dünyevi gibi bir şekli dibe ibadet çıka yani nimeteki mazine yani. Yani jiber bir İslamiyet ne yapacak ne şuglun? Bir şuglun ama bir ibadet be. Bir ibadet be. İşte kuvun hizmeta ve tiştidikin o zikru tesbihi van dara ji ku hayvan be van hayvan avji tevveki mesela mujdibin şerik van yani mujdibin hissedar van yani. Jiber bir zikrevan dikeve deftere amel veji yani. Mesela avan hayvana gavan nejimego tevveki yani abide müsahharen yani. Bana tevveki hodej bu çivan çekirbe ligora ve çekirne wan ev tesbih dikin yani. Jiber bir be emriye hodej nakin yani. Ha demek ki emjile meja khubkin emji emri hodej binin bici inşallah avan mahluku ki emjwana hizmet dikin ibadetu tesbih hevan çibin emdibin hissedar hevan.
çıka zengini ki mazın, çıka hazine ki mazın merv keşfet ki. Aynen. Mesela ayette de mesela Huda Teala ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Meru şerwi ayette herku yani gele meru roji bitu çar saç kadir ibadet beki yani. Ayette de min cin ve insan acbu سبج مرا عبادت بکه مش بو یوان خلق کریه یحال بگی دروجه دم بتو شهر ساتم عبادت ناکه فانا مخالف bir ayet ediken ustad ya işte tasdik dike yani mer mej beke meru du meja khara bakhabete bereda hara mujul beve van hamu amel mera van adet mera gejde amel mera yani çağ mesela mer bir cemaat limej dike وقتی که مرد جماعت لیمیست که 25 و 27 خیری daha ziyadene. Aynen. وقتی که مرد لیمیج سر خوب که مرد یک خیره کی بیه. demek ki 24 saate merivci وقتی مرد ساعت کی بدل لیمیج آخو و که ساعت مرد به امام 23 saate. ملکی falan 23 saat. وقت به امام 23 saate merv o 23 saate merivci böyle vesile de ben ibadet. Yani demek ki merv saateki jibun mecahu tahsis ne ki hakikaten merv kebe hasaret eka mazın yani güzel ben hasaret azime yani. Üstad beje yani hatta bütün 4 saat 1 saat etxwaze o tji be khilafi be galati ve saat zikna bu 6 saat بس سيد بس الشهر هم بس الشهر ساعات فوق الدنيا ده ودك وبعدها فوق زايدك O خودش bana mesela sözlere de acı usadı beje. Dibe ka 24 saat, dibe ka 24 zerin dibe. Xodi her ro bila bedel avam 24 zera deme. O buna kume tecrübe bike dibe hele bir zera ki habeki bu nave min xerç bike. Dibe insanı akıllı, insanı akılmend, zana dibe ma'al memnuniye. Baş göz üstüne. Serserim serçavemin el gora emrette saat zera ki edimte. Fakat bir eviye ahmak, eviye cahil, eviye beakıl, bir eviye zerreji nade bir padişah. Yani bir khode 24 saat ve 24 zera khode her rod demerif. O bu tecrübeji bir saateki mecid bedin lemeji binabe min kharj bikin. Yani demek ki merif ki akılmen be, merif ki zana be, merif ki hişil seri be bila tereddüt ne gerek emri khode büyük şekilde bineci yani. Kerem gele madena dudu etşi. Madena dudu yani. هوا المحصولات جوي رزي درتني وان فيكي وان ميفي جوي رزي جوي باغ درت كمان كي بخوا حيوان دبه انسان دبه انا وي باغ تي رزي تي وي تجي فيكي درت كبه جي محصولات درت كبه جوي داري كي بخوا كي مثلا حيوان دبه انسان دبه مش دبه مشن دبه مشتري دبه سرسري دبه حتى استاذ دبه دز دبه يعني كي به يعني بدري تبه برزاتنا به يعني كي به جي بخوا جترى دكتور حكم صدقة كي جابوا خوشترى بحكم صدقة ما شاء الله. Vaka kutup deste خوي صدقة خبدي مثلا پر insan hani bir memleketi mede bostana dajon. Dinleri mesela hinki düz hinki şivan hinki revi çünkü hayvan dikevine o khodiye rez xo aciz dike khodiye bostan xo aciz dike. Halbuki Hazreti Usta çıka hoşib dibece veya mesela bejin de şehirde merv ki bejin dükkana vi heye merv ciye ticaret avi he hinki verin öyle de dizi avi bikin kulüme jahub ke evet dizi van insan ekteni mali vid bin dizi dikin ve ka evi camire bir deste khumale khu sada hükmü sadaqi dabe yani khodi büyük şekli şu an kabul ke şartı içe şartı bir gerekli mecahub ke kulüme jahub ke evi mali bir rızayı ve ber rızayı be çıkan mali bir desti bir derte tev keve hükmü sadaqi yani şartı ki ve kulüme jahub ke فقط مثلا خدت أرج بوي ما جنة المقام حاضر ذكي فقط أم تماكاري ذكين أو ذكين داخلي ذكين أم نكارم بدن صدقة بدن مثلا دبر ما واني مثلا زلزلة شيء بو قال لك فانا حالك دهشتي تداتي خوي عندنا فقط عندنا ويدا جوان إنسان رحمتك هي يعني أو إنسان مثلا ما له خراب يعني بعربه بني بناء دماي ديو بابو شيء مثلا رحمتي ده حقيقة حال ده بمركان بقدر عمري خواده صدقة كيجنا دايه halbuki sadaka merbudur bu ahirete mera gelek başlı. Khayda şadı ki yek jane gida fana khani ki sadaka ki yani bidese khadabe khani yukharadı ki fana khani ki sadaka da bu jana khair diyas kare yani. Kulme jah kirbe tabi. Bragi Şerif Hazreti Üstad tarihçe hayat avi da tişki hoşik der bastı be. Debe hinki insan hatne ziyaret yavi mesela hinki hatne hinki işçi buna hinki usa xabatkar buna de fabrika şekir da ku şoğlina hatna bavi
دبي قوتيه ون خدمتك خوشك جي انسان راتكن او احتياجي انسان بشكل هي وقت يكون لميج بكن اوي خباطه وتفك دبي عبادت مثلا دبي مثلا يجي شوان هاتنا با حضرتي استاد شوان انا ساعات كنا قلنا يكون لميج بكن اوي شوانتيا و اوي تفك دبي عبادت حتى دبي يجي پیغمبر اجي شوانتي كنا حتى يكون شوانتي يكون دكن كون اوقات وان حيوان معصوم وان تشيرينن ونلميجا خبكن اوان حيوانا çıkar zikru tesbiha kudukin undben şerik yabancı ve mesela de hinki hep buna de serrat trene şugulina işçi buna hamal buna yani hatta ba Hazreti Üstad kodne uç insanlara hizmeteki mazındikin yani insan şehreki memleketteki hatta kudüsün memleketteki peyatihanı pır perişandı bin ama ve trene ku dereketiye bırahati ki hoşik için onun için hizmeta bir işi dikin kunlmeja khubkin eve خباطة ve eve meşguliyeta ve tevvekid ve ibadet, tevvekid ve zikir. Yani jiber bir mümine ki, Müslümane ki, kulmeca khu inşallah bihakiye bike ve ka umre khu tevveki baki dike yani, ebedi dike. Bihükme jbu ahirete khu hoşik usa derbast dike. Yani kulmeca khu neke ve ka umre khu baraday, boşu boşuna bıkadine maalesef usadı be yani. Kerem ki. فقط به شرط کو تو سر ناو حساب رزاق حقیقی و دایره ازنا وی دا تصرف بکه و مال وی دما بد مخلوقی وی مال وی دما بد مخلوقی وی به جامع مأمور توزیعاتی لخوا بنیره نخو میزه که اول نمیجی تک دکه چون از خسارتک مزن دکه چون از ضررک مزن دکه وان نمیجی تک دکن و چون از ثروتک عجیب هندا دکن چون از ثروتک عجیب هندا دکن ثروت عجيب شيء جنات هندك دكن اشتا وان اجري وجدت وقو اشتا سعادة ابدي جنات وانا فيكي ايمان رؤية خدي شو ثروتك عجيب هندا دكن وشو محروم منه افلاس دكه يعني افلاس بون demek bu yani iflas ne hükümet dünyada mer çen kurşu hında bike jerd ben iflas etti ne iflas ne o yani iflas ahiret ne müflisa ahiret demek ev mer ebedi khode vahadaki khode heye كنت خوازه جنت بدمرد كنت خوازه سعادت ابدیه بدمرد و دنیای دا مرد به تابع نفسا خو و مرد به امریا خودت که اصل مرد وانا غیب دیگه مرد وانا هند دیگه iflas en mazın demek ki evsaya خدا محافظه ki yani ci iflas ki usanmasın mesela dünyada insan hatına dünyada düşoğlun dinleri mesela 25 sala memuriyet devlet etki pişte 25 sala em beje khani ki Kurdistan ve Arabika usa vasat normal Kurdistan yani tabii ki 25 sale ko şugul avi, meşguliyet avi, gayret avi khani ki o Arabikiye. Halbuki Kudüs 24 saate gidip gumbedin lemeje inşallah ne khani ki tane ne Arabiki tane de hadise da Hazreti Peygamber usadı veje de de ahirette da her insana ki qasid dünya ev خدای ملکی کی بده اوی ملکی ویج سری حتی بنی بقصرا بکوشکا بحوریا بدارا بآواد به خوشک بده خملاندینه o dve cenneti dahi ebedi evi biminin hatta be zat mazın veliye mazın usa gotine usa ditine dünyada insana ki hazar sal umri ve hebe ev hazar sal umri vici de hoşiye da be de revşe da be de şahiye da be ne mukabile ku cenneti de saate gibi mine o de cenneti da jimer hazar sal bimine de cenneti de ruaini merve hara cemala khode bibine o hazar sal cenneti ji ne mukabil nayne ku saate ki mere cemala khode bibine yani jiber khode vana vaat giriye yani vana da khaze bide merve yani o emri viçe emri vilmeje emri viçe zekat emri viçe rojiye emri viçe hacce yani emri üçe de sinori İslamiyet çehebin goray merv hareket bige yani pırtışkiusa hafif pırtışkiusa rahat ne zor yani ya yani jiber bir Xude zane ku merv inşallah Risale-i Nur hoşuk bu khoyne o van dersi Risale-i Nur ku akli merv fikri merv ku sa hoşuk gora aklu fikri merv hitap dikin yani mümkün nine ku merv lemeyacakne ki yani mümkün nine merv be emriya Xude bige yani muhakkak yani tebek aban latife merv ikna dibin prusa hişevan teserevan
او به اقنابونه جی لگور امر خدا مرف جیانا خو حیاتا خوشک در باست که یعنی جبری که مرد و اصلی در رساله نور نخوینه وسر رهبره کی مرد وسر معنوی تنبه و هرگاه مرد مرشیده کی وسر درس کی وسر معنوی نستینه دنابا و فتنه آخری زمانه دا دنابا وان گناه دا دنابا وان دلالت و صفحت دا دنابا وان انسان وسا خراب دا کو تبه کی تشویقا مج دنیا ارادکن دنابا وان دا مرد استقامت خو محافظه ناکه yani جبری Risale-i Nur muhakkak gerek merhaba khayna. Hazreti Üstad be dersa Risale-i Nur ligora akli vi zamani derse ka Kur'aniye de be yani. Kur'an ve asriye da Kur'an hakikate khu be vesile Risale-i Nur ji insan rad beje yani. Jiberi kan ben Risale-i Nur yani mana eve ku derse Kur'an'ına yani. Van derse Kur'an'ı ku merhaba hoşu bu khayna. İnşallah digora ve asrı derse Kur'an-ı Risale-i Nur'a kumere bu khayna inşallah mümkünine kumere be emriye Xuda bike mümkünine kumere bijilmeje dur bikeve mere dre xarab tahre çünkü dünya daji akibet rea xarab ber çave me de nişandane me yani dünya daji dre xarab da azab-ı cehennemi dünya daji de behne yani o dre başta dre Kur'an'ı da dre sünnet da dünyayı dahi cennetteki manevi Risale-i Nur cemalat den nişandane yani. Jüber ki usadike bu akli şu manevi latife merev yani van kabiliyeti merev ki ikna bibin şu avana jirriye bana da merev çe harabiye vera merev çe başı. Ku Hazreti Üstad Risale-i Nur'da bana ikna dike mümkün değil ki merev çe riye khudda harabiye bir derde devam bike yani. Vicdanı merev akli merev kalbi merev latife merev kabul nakin yani. Keremkin Çava üstad bir şey ve nahu mezek evin meji tertikin çok az hasara dik mezin dikin o çava servetek acip henda dikin o çava mahrum dumine iflas dikin جوان حال النتيجة ومعدن شوقة جالك مezin dedin sa'yavi. Yani bir şekli demek ki Hazreti Üstad bir şekli derseki hoşik gora akıl emmerir serlemece hoşik go havegme go inşallah van dersa demek ki akıl emmerir kalbi emmerir ikna dikin bir şeklici emre Xuda tine bici برنامه بوی شکلی قضیه شباب تبک مینا خوش و تبک امانت خدا بن ان شاء الله.